Nawna thérapie. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, le 1er mois 2023. Bonjour à toutes et à tous. Hande kadi siko ɗum Allah moyi e ngaray sendoden yoga e toɓɓe ɗe men suɓani on ɗo bismillah. Partagez le live, mettez les cœurs. Merci beaucoup. Haray o adna mo wonɗen e muɗum ɗo si tawi ka fewtirɗa wonu niɓɓiti. Kala ka fewtirɗa ɗaɓɓere jawdi wondigal e yimɓe e relation ji kala ka fewtirɗa no niɓɓiti ma kala ɓe huwondirɗa toñe ɗen no feƴƴiti haray watta ngiila si tawi kala ka fewtuɗa no satti kala ka fewtuɗa yade probléme kala ko ukkiɗa e mum a heɓata battane moƴƴo watta ngiila wona hunde nden niɓɓiti wona adna o niɓɓiti. Niwre nden ko e ma woni haray ko an duwa wonde dayi misal sa ari e nokkure ka yeƴƴitorɗa wo ko niwre nden na e nokkure nde woni niwre nden ko e ma woni ko an duwa wonde dayi. Ayi ka diina ko anndun Allah wiya Allah ko kanko woni annora kanko woni ndaygu ngon ka kammu e ka leydi donc hunde niɓɓitaka makko. Merci Mamadou Sarafou Diallo. Nde wonno hunde niɓɓitaka Allah o kanko tagi won si a jaɓali wonde ngun daygu piiji ɗi fuu niɓɓitante gandal ko daygu si innama gandal ka thérapie wona gandal ka needi. Gandal ka thérapie ko nde andata konko anda nde ɗaɓɓitata henduɗa nendi kala hunde wondema hulɓinde wona gandal ka needi ƴettugol pay ko ma naɓa jonna ceernojo ma naɓa jonna musejo ma naɓa jonna waɗo métier no moƴƴi mais gandal ngal ka thérapie c'est l'information claire ko humpitande laaɓunde fuɗɗor taw an neɗɗo mo wonuɗa an. Merci Diallo Saydou, partagez le live. On waray a wawata no wonde ngunɗon daygu si tawi wona ko a wiyete konko a ruhu hettiɗo free soul un esprit libre wawata wonde gande gono ton pinal gono ton a wawata hendaɗi ɗi si tawi neɗɗo mo wonɗa ruhu ma wona o libre mana wona an woni ko jogiiɓe. Partagez le live. Merci Bari Hamid qui est là, Diallo Saïdou, Adlam Dampou Diallo, merci beaucoup. Ko ɗum waɗi si a faala jombude misal ɗo joni si a faala jombude ka thérapie ko ya ndaariri mo hakkille maɗe wona ya ndaariri mo gite maɗen tu. Ça c'est le mariage. Siɗa faala huwondirde goɗɗo ka bange golle none wo e huwondira ko hecci kon ko ɗum duwaɗa fuɗɗorde mana ruhu ma on no hecci ɓandu ma ndu gite maɗen koye ɓandu ma ndu jeeya hiɗa mari gite ruhu ko ɗon hakkille. Kala mo huwondirta taw atto ndaarirgol mo taw hakkille maɗe si hikkina ɗon ndaarirgol mo gite maɗe ko ɓuri heewde kon ko
ko gite men ɗe wonde ndaare ko ɗum waɗi ko ɓuroy heewde e worɓe ma e coddiiɓe ko ɓawto wondigal ngal ɓe yi'ata noon ɓe yi'irta noon hakkille maɓɓe ɗen konko tawno no suuɗi e neɗɗo anndi hakkille ɗen ko yi'otaako kon memotaako kon to l'esprit hakkille maɗen goɗɗo yiyata hakkille wona noon ruu awa ko suuɗi kadi e goɗɗo ko tawata kanko tun anndi ma hay goɗɗum e makko annda jikkuuji bonɗi ma jikkuuji moƴƴi ko yawata yimde ɗum ɗon ko hakkille maɗa ɓay neɗɗo fof neɗɗo ka neydi men hannde min na hanki mais neydiji men ɗin hannde buyno neyira neydi nandolla ko ɗum neɗɗo no wawi nandintinade moƴƴo si o yi'ima o andi ko honɗum faalaɗa tentini buy e meɗen no ne'a neydi si fokkitani wondigal woni ko dewgal woni ko gollidal ko waɗaji mum ɗin taw attoto haalu merci Chérif Al Amin ça fait longtemps c'est l'un de nos clients ça Mamadou Ramadan Diallo merci Ablaye Diallo ɗum ɗo ko farjere moolanaɗo boy men noon no neyira ɗum anani ko wiyete ko science d'observation gandal taskat jaamo janngay o taskotoɗa ɓurana o en accude jogagol ɓurana o no duwa jogorede no wonde taskago yaltuno ton iwtirɗen ɓaawo yimɓe tu oɗon nafornde kadi addi ay ɓurana o yewtay gooto kala e meɗen alhaali mo wonda e mum ɓurana o yewtata jama fof yewtere wotere noon an hiɗa janngal ngal ayawal ɗo tawa hannde alhaali ma o ndiyam maɗan no sofi faama ɓurana o yewte faamu nde ko sofi ko honno ndiyam maɗan ɓuuɓirta merci mon frère Abdoul merci pour le soutien Abdoul Fofana si tawi ndiyam maɗan no ɓuuɓi sa jangi ɓuran hara ko ayawa goota wonɗon jangude ayawal ngal no yewtirta neɗɗo mo ndiyam mum ɗan ɓuuɓi e neɗɗo mo ndiyam mum ɗan sofi na noone gooto ko ɗum woni mu'jija ɓurana ko ɗum woni ce qu'on appelle miracle du Qur'an ko ɗum waɗi a janngay corteji ko feƴƴa artoya kadi janngade inna faamu goo ari kadi non ko alhaali ma on serti ko ayawa gootal kono ko Allah woni ma yewtu Allah gooto on woni ma yewtude siɗa janngude Qur'an siɗa janngude Qur'an hiɗa e boneji faamu mum gonɗo to siɗa janngude Qur'an on alhaali ma ndeññande hiɗa e ko moƴƴi faamu mum gonɗo to ko ɗum kala neɗɗo ronkuɗo udditande hoore makko Qur'an o janngana hoore makko himo mari probléme aduna e akira wona kanko to mari kala kadi bane adama iwtirɗo ɓaawa makko ma jenti a heɓi probléme merci Malal Fafaya haray a heɓi probléme aduna e akira ko huunde nde duwata janngande hoore ma si wonɗo e ley climatisére janngi Qur'an o ma paaki ko honnu o ñaamata o ma paaki ko honnu ɓiɓɓe makko ñaamata tout est assuré par l'état piiji ɗin fof état o no ƴetti garantie mum si on firanima Qur'an an tawɗo état laamateri wonɗoma towñude wonɗoma jattude bireeduwal manga si on firanima Qur'an a maayay e miskinankaku e baasa e hoye partagez le live, mettez le cœur. Merci ma sœur Ida Tungan, Pamparay, des frères Soul, Wong King, Tauki King, Koki Dimo,
ki ɗuuɗa. Wonki no wona dimo libre, un esprit libre ɗuuɗa. Partagez le live, mettez d'accord. Qui est là encore? Ouais. Wonkin tawki ko ki dimo ki ɗuuɗa. Si wonkin makin ko dimo, aɗa ɓaali wonkin tawki ko dimo a heɓi probléme. A heɓi probléme aduna yaaɓe. Merci Touga de là-bas. Partagez le live, mettez-le. Donc hara en wi karande laawol si tawi ko wonɗa yiwde kon fof no ɓawli, wona ko sutiɗa kon ɓawli. Si tawi leydi ma ndi nda suti tout est noir, dewgal ma ngal, diina ma kan, a yehi a tappi jikru a wirdi ka tori ke a sikki tigi ka diina ɗo na diina ɓay duwawuji ma ɗin an ngala jaɓaɗi. Tu es juste déconnecté à la lumière. Mi fillito Allahu nuru samawati wal ard. Walla wiyen Allahu Allah taguɗo ma nur ko on dayiwu ko o lumière wonande ko tagi ko fam. Donc ko a goɗɗum e ko tagi ko hato jinɗa e mum ko jaɓugol wonugol ban adama juste pour recevoir cette lumière, cette spiritualité. Manam filto bani adama ko récepteur, kono sa yalti e on muurɗo a inni tu es legu mana étiquette ko jonnaɗa gandal musidal leñol dinama jawle ko heɓuɗa ko no wonɗa yisi salli ko min ko menen. Si a yehi ton tu te déconnectes totalement de ton créateur. An e ɗi colli an e ɗi liƴƴi an kala kulluy ko yiyata kon koyɗon ko nandolla mon kulle ɗe watama jannude, yurmede wata indema hewta hay hunde. Tu deviens juste un robot manipulé par la société. A wayne robot taw ko hande kadi ko hay ko fofata kon ko ɗojjata kon no ɗanotaɗa non. Tout est réglé par la société. Ko ɗum woni addude nden niwre. Ko ɗum adde niwre. Wallahi ko diina bana adama wonma addande niwre. Diina bana adama koko niɓɓiti. Tu peux pas voir clair. Diina bana adama koko niɓɓiti. Gandal bana adama koko niɓɓiti. Sa jokki c'est-à-dire a yaha sikkango ga gaynata hara a landaka buy ko landaɗa c'est d'être cette lumière là, c'est d'accepter d'être la lumière. A huɓɓay ton ko woni sirama kon fof jal o nden nokkuɗo ɗo no metti famde seeɗam na tour Allah subhanahu wa taala faama mais neɓɓe ɓen ka page ɗo j'espère ɓen ɗon faamade taw ɓen kadi no andi ko wiyete ko spiritualité ma no janngude Qur'ana waɗata ko wiyete kon tadabburu taskagol sattantaɓen ɗon kadi faamu. ko ɗum waɗi sa fokkitani en wi'i merci Jafay Balde Diallo Sayd dewgal andi ka men ɗo si goɗɗo falama jombude ko ɓuri hewde ko gite makko ɗen won daari
kono mi mari ko mi yewte min nawna selli dans la spiritualité ka ruhu yanko ko ruhu wonɗo waɗa daarirde taw hakkille ɗe fi wonɗum ɗe gite ɗe wonɗa daarirde na gite ma non ɗe gite ɗe wonɗa daarirde wono ɗe gite ɗe wonma daarirde ɗo wona gite an ɗen ni ɗe gite an ɗo needi an ndin no nder ga ko ɗum ɓenta filtre ɗimmoɓe am ɓen no nder ga mes expériences kami rewi toon no nder ga diina an gan no nder ga wona min non ko ɗum waɗi buysi fokkitani dewgal ɓe fottay e ko moƴƴanimi ko me ɓay ko gite ɗen ɓe woni daarirde ɓe wiya hon ko hombo wiya hon andi na kanko ni suɓaade min wawɗo ni min kaari oɗo yimɓe ɓe wiya hon andi c'est pas toi joni noon ɓay yimɓe ɓen no wawi nandintinagol no wawi ƴettugol peinture ji photo ji des images fake so yehi o wi ɗum ɗo ba ina ko mi faala o attoro taw yeeyigol hoore makko min de ko waɗa gonni minen de ka amen e hendu accitetaake minen de ka amen mo ɗojjay ko laabi ɗiɗi tatabun ɗum ko yo iilu minen de ka c'est fini pour toi oui parce que c'est ce que les démons aiment ko ɗum jinnaaji ɗi ñiiɗi si min ni jinnaaji naa ɗiya jinnaaji ɗi ɗiɓe luuboto e ore fenaa le démon humain cheytanul insi cheytan ko kala bana adama woɗɗitiiɗo gonga ka kala bana adama jaɓuɗo tooñe ko ngurdam alanni yeyde hoore ma mo ƴettay photo mo faalaɗa o ƴetta mo naadamo ka ngurdam ma ɓaawo noon o naatude ko duwanoɗa gollude gonka arande laawol fuɗɗoɗa noon gollitirde ɗum taskagol mo daarirgol mo hakkille maɗe c'est trop tard daani ɓiɓɓe maɓe c'est trop tard laawi ke c'est fini c'est fini a salno daarirde hakkille maɗe maintenant tu vois la réalité a tawi na numéro ma c'est pas ton numéro koko buuma ko fenani ɓe suɓirnoɗa fi mum ɓe fof no jaldema donc arayga haqiqa merci ma chef Fatou Dinray Bobo Balde Aboubacar Del Eleya nene Oumou Diallo Bulliwel merci donc arayga haqiqa ɗa doit wonde un esprit libre oui a wata wonde spirituel si ton esprit n'est pas libre gasata ko min menen kaari iwde kaari ñoño si là ils vont te récupérer c'est fini pour toi na dewgal moƴƴirayma na relation na wondigal moƴƴira hay hunde moƴƴirtama wondude e hakkille maɗe hiɗa waawi yi'ude bi isnillahi ko suuɗi kon e neɗɗo on andi bani adama simo haalude himo waawi haalude ko o wona himo waawi feññinde ko o wona l'esprit kon woni hakkille ɗen ko peesugol hakkunde ko neɗɗo woni yewtude kon e ko o woni e so'ude kon e ko woni e gollude kon c'est là l'esprit travail ko ɗo hakkille ɗen gonɗa gite ɗen kañum e noppi ɗin
ko hunduko ko ŋaali ko a nandaga men ɗo ɓe nag no jangi no mari jawdi ara ko honɗum no jangi ara ko kopi no mari jawdi ko dolle ñamale ko flash oui par ce que jawdi kam maɓɓe ko wiyete ko jawdi kam maɓɓe ko ɗi kaaki et pourtant jawdi ko ɓuri fanɗude e jawdi ko ɗi kaaki ɗi yata suka e signature goɗɗo no e majji nda habbi moƴƴa c'est billet de banque la suka e signature goɗɗo no e majji a yaali awa ñande o faala o signe ɗo de o ñande o faala o liɓay ɗi haa ka leydi ɓuri e fanɗude e jawdi ko ɗi kaaki ɗi buy woni wartanaade mais a yaali photo yimɓe no e mum awa kala ko bani adama huuɓindi watta giiɗa ñande o faala o mo waawi kaasude tan luttira kayitiji mais siɗa jogii wonkin e frissol wonkin en esprit libre goto watama jattude ɗum goto watama jattude gandal laaɓugal nga jannguɗa personne ne peut le faire no baari goto watama jattude liberté ma aussi tawi ko an woni ko remi mo personne hino noon ko ɓe salino ma ko ɓe andano waɗugol ngol ka arande laawol ɓe yiyoya ɗum tawa duuɓi buy yehi tabbi non c'est fini un voyage sans retour c'est fini sa suɓiri ke gite maɗen mi innima gite maɗen na an jeyɗe ko ɗe filtre mawɓe maɓen no ton ɗimmoɓe maɓen no ka nder gite ma diina ma kan no ton aada ma on no ton politique ma on no ton min ma on min valérie wi fenade ma on wara do wonno bane adama très simple iɗa wona dow hande janngo haraɗa ley faɗɗi janngo haraɗa ka yaasi faɗɗi janngo ɓe uddima faɗɗi janngo iɗa wulla ka nder suudu janngo kadi hiɗa welte sans l'être humain tu varies avec le temps Obo Balde merci donc haray hino hande worɓe pus no ninsi mo ɓe wata feññinde worɓe pus sonnaɓe ɓoyi no ninsi hande ɓe wata feññinde ninse ɗen par ce que ɓe yani e nder piége wulɓiniɗo enen kamen dewgal ko ɓiɗɗo ɗum mo yiiɗa o no warto fiyo ɓiɗɗo heɓo e ala ɗaɓɓirde ɓiɗɗo fiiɓe faala ɓiɗɗo koy ta yi o ko ɓen heɓ na faale ɓiɗɗo na moƴƴere hay ɓiɗɗo hiɓe e folotiroji kulol insécurité ɓe huli si ɓe nawyi ko honno ɓe hulirta woɓɓe no heɓde ɓiɓɓe juste pour garantir leur mariage pour jogagol partenaire jo maɓɓe o donc diggol fii ɓiɗɗo ɗum ɗuuɗa ko heɓata ɗum ko fristo en esprit libre ko on ɗaɓɓata jawdi fiyo jawdi ndi wonan mo aal frisol l' esprit libre ko on ɗaɓɓata wondiiɗo fii wondiiɗo makko yo ɓe wondu ɓe yurmondira mo kala joni taw e haqqe mum ko frisol ko wonki libre ɗaɓɓata ɓiɗɗo fii ko o yangano ko lutti kon sa yurnike toon tigi woɓɓe ko folotiro wotan nane kañum kadi tawaka heɓuɓe mantano woɓɓe ko ma woɓɓe no mantani ɗum kañum kadi manta woɓɓe ko insécurité ɓe huli si ɓe heɓali ko honno calculatrice ɓurna calculatrice
ɓe huli valage ɗe nawi bototi patata eɗandi sa nawya ko mbi ko hewɗa ɗani so ɓuri nasi ko yeyi ko arta woɓɓe c'est juste pour garantir leur mariage c'est tout ko piihoy ɓuri koye fanɗude e dewgal won yimɓe ɓe woniri e dewgal ɓuri koye fanɗude ko yiyata fof no doganno yaha mocco luuɓe naata karam ko baatini ardire ɗo waylite ɓorte loote tappe artire jatte luuɓe wirde filme herjire ɗago ko gite maɓɓe ɗe woni suɓorde na jinna jokkiɓe na goɗɗo geriɓe c'est parce que ici sont retrouvés dans le noir ɓe sikkude voilà ko adnam dowa jalbude ko partenaire jam on dowa jalbude mi jalba ko mawɓe dowa jalbude ko ɓe wonne Allah hey ko diina kan wallan tampinde diina aɗama tampinde tu es libre Allah wi faman sha hoto o faalaɗo falibni yo jam faman sa hoto o faalaɗo fajak fuɗi yo sana na ɗum ɗo ko diina Allah kam min ma haala ko diina yimɓe ɓe wiyema nene ma ko hunde kaari be hunde kaari leñol ma ko hunde kaari be hunde kaari fof gonne fof no naati kan gay kan kadi ko diina bani adama Allah wi mi teddinima sabi mi teddini bani adama firo mum gon golleji maɗi c'est toi qui crée ça il te laisse libre de choisir le chemin hino laawi ni an on mi teddinima sugo ko fofno e sa salike noon suɓade a suɓori gite wallahi hay cuuɗi ko ɓe darnata wona hakkille ɓe darnirta cuuɗi ko ɓe soodata wona hakkille ɗi soodirte ko gite et finalement voici le résultat ɗino cuuril ko hatojjiɗa en alama nadande goɗɗum kono no sirudema combien d'année ɗum siray ma il faut calculer kala ko moɓuɗa ka hoore leydi ɗo ko dankete ɗum ta yejjutu ɗum kala ko moɓuɗa ka hoore leydi ɗo kokum fanɗi wo kokum fanɗi andi ko dankete ɗum kala ko moɓuɗa ka hoore leydi ɗo kun téléphone e wawde ni ko dankete ko kala ko moɓuɗa bakkon ko ɓurɗum fanɗude ko an dankoto ɗum donc watta yiila e ko moɓata kala ko woni ka nder suudu ma tawɗa alama addante nafoore yaltin sino yeeyo yeeyita so yeeyita ko hokkitirama hawka ɓay ko ɓe dankoɗa hunde ɗon aran wi acce suɓorgol gite bonɗe an kadi wonɗo yaltude fi ɓiɗɗo yimɓe accu aynirgol yimɓe ɓen sentiment ji maɓɓe ɗiɗa andi neɗɗon no faala jombede ma no faala jombude iɗa andi peut-être ka wonkinma an a hebilanaki jombugol accu ɗaynugol yimɓe accu jougol avec les sentiments des gens siɗa faala an e goɗɗo yo on muuto e yewtere yahu handina mawɓe makko ɓen d'abord hiɗa faala andi mawɓe makko ɓen taw wallahi o bandirawo ɗo miɗa faalamo fi dewgal ɓe ande ɓe yi'e si an e makko juuti non yewtere téléphone ne jouez pas avec les sentiments des gens kala gor mo yiɗa yo yimɓe ma ɓen andu fi makko ɗon ko gujjano c'est un démon ça on faalaka dewgal oublie ça wota jaɓu yewtudude e on ko juuti c'est un simple dragueur gorko faalaɗoma va beaucoup plus intéresser à ta famille que toi gorko faalaɗoma jompude haray mo hittini
fi andugol fi humpondirgol fi andidirgol e ɓe ngure maɗa e famille ma di an eɗi mormaɓe. mais so tawi ko fima an woni e makko ma relation o e amical o to sokoy ko ɓatno ko dugotoɗo ɗo ma hulande nde maramande nde moƴƴa. Merci Roméo Mamadou, merci DKS Amadou. Donc pareil. Partagez le live, mettez les cœurs. Je ne connais pas si vous avez quelles sont les portes de sortie. On ne yaltir le Aranon yidu horema taw janga no remirta wakkilare fiya yaltu e ngo kaso go sokkuɗa hoorema yettu bikki winda aranum ɗum. Merci mon frère Mamadou Kollangel Ba, ça fait longtemps nous sommes ensemble. Voici un frère aussi dans la spiritualité. Aranum ɗum taw iɗor ɗay o goro gara fap sa yurnike ley ton a taway angal yiɗugol hoore mum no nder ton. Wallahi merci Ousmane. Andi enen na en fou so wi kaari yiɗa hoore mum ko par ce que mo yarde beere mo fimude mo wujjude mo wadde piiji saltiji na kaari yiɗa hoore makko noon. Ça c'est le religieux qui parle. Dans la spiritualité, hiɗa e nder kaso si tawi ala piirude a ala état yaltugol e nder ngon kaso ko mande a yiɗa hoore bani adama fop so ari ka hoore leydi ɗo waray ko libre ɗumen ta free soul, l'esprit libre ko noon warata. ceede ko libre wala inde o ala hay inde ɗay libre ko bani adama o ala hay inde. Très libre. Voilà inde, voilà fête, voilà parti, voilà rien. Sona Allah tagɗum on tuma noon no woni moynirde noon no woni jande mo jannede goɗɗum ko kasoji ɓe futtomo jannude ka woni moynde ɗo penale hoolareji penale. No woodi hoolareji ɗi koodaɗi e ma ko fewndo hay muynata. Ɗin kasoji yiiɗu hoorema ha ka tawata a immoto rema wakkilare noon de wakkilare rema wakkilare yaltugol e nder majji ko ñande noon yaltuɗa e majji wiyeteɗa you are free to a libre. Ko nden ñande noon wawata wuurude gurdam maɗa te passion par ce que yiɗa mari faaleji yiɗa mari beleje yiɗa mari ko wela e ma ko nden ñande noon fuɗɗotoɗa wuurude. L'esprit libre est très rare. Ko ñande wonɗa esprit libre wonɗo libre won hettiɗo ko nden ñande si a jangi gandal a nafa e aduna o, sa waɗi métier a nafa e aduna o, sa yimi gimol aduna o fof amay parce que ça vient de toi. Kala créativité kala ñeeñal ko waɗuɗa ko aduna ça a été un cadeau pour le monde. ɗe gaburuuje no heewi yimɓe yaaduɓe e gandal e ñeeñal ko par ce que ils ont été des esclaves. koye pay koy ko yiyoto entre 18 ans 35 ans c'est des savants, mais à 40 ans tawa ɓe wari o tigi complètement ɓe waray neɗɗo on fes
e inde barki barkali gayni gaynali arti nako gasata fi reedu gasata fi awra gasata fi jawdi nako gasata wata ɗum haɗu wura wurna ndaygu dari dewɗe wo ko dewɗe dari huwodira dari enna wo ko enna si bija koko yiyata no luuɓe ka moccoɓe no luuɓe ka kanko baatini no luuɓe no naɓe artire waylite jadna goɗɗum aussi des personnes déconnecté à la lumière. Allahu nuru samawat wal ard wattani yilay o way Allah ko o ndaygu samawati ka kammo e ka leydi yoni o kanko woni Allah on ka kammo kanko woni Allah ka leydi donc daynnomi woɗɗi lan wondenen goɗɗo ɓe démarchére jo heɓe ɓe goɗɗo wona ɗum no terton koye haala on a sella on wallahi a sella qur'ana addiraka fiyo goɗɗo mocco min na de wota mocco mais c'est pas l'objectif ko qur'ana on addira na ɗum woni hulande qur'ana sa jangi qur'ana on noon a faamay qur'ana on ko fiya dikku immorde e penale ko fiya dikku immorde e tooñe ko fiya dikku immorde e ñabbeeli hoola reeji fii ngun daygu ngu nanɗa ɗo Allah kon ko fiya woni ngun daygu fiyo ngun daygu naatu e ma an kadi jalba kono sa a yetti qur'ana a fuɗɗikamo lootade ha haray a fokkitade a fuɗɗikamo jangande fureji a fuɗɗikamo jangande yo jawdi heewa a fuɗɗikamo jangande yo hoɗo ɓanto wallahi billahi tallahi sa tuubali e mum hulɓinindo habbe ma par ce que ko onon woni won fiirde qur'ana ko onon woni ko hawki qur'ana qur'ana na c'est qu'il y a pas de secret dedans chaque goɗɗo inna no jogii ton goɗɗo secret ala e ka qur'ana gunndo ala to mais Allah no y a pas de secret dedans tibyanan li kulli shay'in kon non secret clarification pour toute chose sa inni bahar qur'ana on laɓɓinante fi bahar sa inni makiti sa inni njulayaka sa inni riba sa inni dewgal sa inni lamateeri sa inni enda qur'ana on aray laɓɓinane poche honno ɗum ɗon duwa wuuriday ɗe honto gundo woni hombo jogii gundo hon gundo kaka bilewu woni gundo kaka bilewu woni ɓay ton ko fenade suuɗete bani adam si tawi koko waɗi kon ko ɗum o yahata o fellito ka justice on no haton jini e windugol piiwoy fii yo janngu anndita ɗon janngante on no haton jini anndutugol non par ce que ɗum ɗon na gundo a yii goɗɗum waɗi yeeso ma ko ɗum eɓɓuɗa yawgol fillitagol ka yeeso ñaawojo haajumano e windugol mara non jangɓe ara jannga ɗum mara ɗum jannga wattina ɗum noɗno a heɓata ndaygo e suuɗagol siɗa faala e hoɗo ma ngon ɓanto ko golle siɗa faala jawɗi ko golle non ko kala ka duwa o ɗuuɗi yiwɗon wallahi min kam mi rewi ton fof ha jango ala janngol duwa sa jangi ɗum ɗo ko ɗum ɗo waɗata sa jangi ɗum ɗo ko ɗum ɗo waɗata sa bonni ɗum ɗo a jangi ɗum ɗo rewsna bonnani
a bonni ɗum ɗo a jangi ɗum ɗo on sila bonnaade allahu akbar ɗon ngaray en wi aranum ɗum koya remu courage fiya yaltu e kaso maga yawata noon yaltinde banadama e kaso c'est la spiritualité la thérapie ko be heɓa mo yewtida na mo jentoɗa de mo yewtida la lumière vient de là parce que ɗo ala mo yewtida da sukkude ɗa mari mo ala mo yewtida ala mo yewtida a wata yewtude mabɓe maɓɓe a wata yewtude e ɗimmoɓe maɓɓe a wata yewtude e kawtal maga c'est impossible ɓe alana gunndo ɗum ɓe alana gandal ɗum a sikkay ko ange makko yewde mais ko an gaddina fof ni yewtude et là c'est pas bon pour toi ɗone adama ko sutura ɗimmon ɗum si tawi ko goonga si tawi ko ya laaɓan hoore ma ko ya gonga hoore ma arana photocopie si a nunɗani hoore ma ka haqiqa a wuurama wonɗama merci Pape Mamadou Saliou merci Sefou Keita merci Diarra Balde Mamadou Diallo if you are honest si tawi ko a bani adam si a nunɗani hoore ma wallahi a wuurama wonɗama ko ɗum woni wangal ɗoyngol ko ɗum woni jinnanaje kira duuɓi galam peɗi kala boddini a wuurama wonɗama c'est l'obscurité ce qu'on appelle les ténèbres iɗa nder fammere iɗa nder ngayka hulɓini kanam si tawi noon a jaɓali wuurde mo wonɗama en réalité a wata antude hoore ma joni a ji antugol hoore ma non 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 tu ne sais plus qui tu es wallahi joni tine anda joni ka hay ko a hombo anda hande hay ko a hombo a waɗi ko pinan dolla masque a suuɗike a takkike a ŋaƴ maintenant tu t'es perdu dans le système anda hande kadi tu te reconnais plus a nanni na laawol na gurda wona Allah kadi nodduma e ɗum wona nelaɗo nodduma e ɗum rien du tout wona wonki makionma nodde ɗum c'est ton ndegu hiɗa ton mo miijiɗa on hiɗa woni hiɗa ton mo wonɗa o on landaki makko duuɓi o soñjatama mo sikkuɗa on hiɗa woni on ko danketeɗo on ko suuɗeteɗo on ko mawleteɗo no wayi wonde ɓanndu ma ɓanndu ndu Allah jonnuma tennati koye nden ma on est ce on soñjete mbaadi ndi Allah jonnuma guril ma ngingil Allah jonnuma est ce ngi soñjete ki soñjatama sa heɓi ndiyam laaɓuɗam pos ɓanndu ndu weltoto sa watti ɗon sabunde sem ndu weltoto mais ɓanndu ndu créyanɗa hoore ma temmo créyanɗa hoore ma ko on no wayi yaltitande nde fefiniɗa min mi gayni ko mi jowma jawdi ko fefiniɗa kon ton neggo ko wiɗa jama on kon hiɗa woni ko honno ɗum ɗo wa en mbaɗum no wonde son jaa tampere nden fuu ko angal jaɓugol gowni mi firlito tayma on ko a jannuɗo ko a fannuɗo ko a sewɗo no wonirɗa wo no wonirɗa ko wonɗa ko soñjatama kañum hino jaɓi ko woni haajum ngala no goɗɗo wayi temma on couleur ɓanndu ma no ko a dane ko a ɓale no jaɓuma seeɗani hay ndiyam laawɗa yoni coñci ko wattiɗa e ko e nature ma wo jaɓete salota ko coñci mais yehi fefindoɗa ko a wona
inni a wonay ko a wona yaltintina ɗum ɗon yeeya aduna o andi ɗum ko probléme ɗum ñaamay jawdi ɗum wullinay wonki maske ɗum ko danketeɗum wona an non mo wonɗa on très mo wonɗa on très simple ko ɗon woni gurdanɗa ñande o ɓe mi watto ɗum ɗo ñande o ɓe mi wuja ɗum ɗo ñande o ɓe na encore tu veux satisfaire la société et la société ne sera jamais satisfaite. Allah addaniɓe lampu naange addaniɓe kam addaniɓe koode addaniɓe ndiyam weƴƴitaniɓe leydi addaniɓe hendu taganiɓe kulle tagi piiji ɗin fuu fii hombo fii banaɗo o weltaki ko an waylata ñiiƴe maɗe wayla guri maangi wayla ɓanndu maɗa defa inɗi maɗe defa jooɗorɗe maɗe tufa juuta poɗɗo ɗumanno ko ɗum sasira ko o weltotako o welto fiyo il ne sera jamais satisfait ko noon o tagira ndaar no ɓurana wardi noon Allah tagu kala ko tagete so tagi banaɗo yanni ko fiyon no ko fiima ko tagira ko fi yo huuto pelle ɗen ko fi men ngu kammo ko fi men so tawi enen en wawali ngo tufude yahe en anda janngo woɓɓe tufay terre à terre ko fi men kala koni gadna ɗo c'est pour toi kono ɗum no wallini en wonki yanata donc an a inni an a waɗay ha ɓe welto ɗiɗa heɗa ɗum ko ñamere bonnere puuɗi may joni noon sa salike wuurde gurdam ko wiyete kon authentique vidéo men o juuti hande bientôt s'arrêter là sa salike wuurde ko wiyete kon gurdam authentique a nawnay ñabbeli heewɗi no habbima manque de confiance en soi manque d'estime en soi bipolaire OCD trouble de personnalité trauma ñabbeli heewɗi tawɗi no suuɗi e yimɓe buy no watti ɗo dolokeji no yaa ko nawno ko ɗum mi miiɗa weerugo ka goɗɗo laaɓino ka kuri ɗum no accitira ni viette avec des fous mi yiɗa weerugo ka goɗɗo méfiez-vous mi yiɗa kadi weerugo goɗɗo méfiez-vous goɗɗum feetino no haylade no feeti no haylade no laaɓi boy ko no feeti joni noon a yiya neɗɗo on ka yiɗamo o mi anda ko mande no watta si ɗum hewti wattirapi goɗɗi mi anda kala haala ka o haalata a yaltinay toon mi anda ɓuri laaɓi sappo mi anda miɗa sikki miɗa miiji miɗa wiwde mi anda c'est une personne malade fuɗɗike me gombo famatamo banaɗe ma anda kon ɗum waɗi anda kon ɗum haɗuma andugol a anda si o gorko no moƴƴamma a anda si o debbo no moƴƴamma nani haala a anda si ɗe golle no moƴƴamma a anda si luɓannuma no moƴƴamma nani haala nani an kadi da duwa famde a fotti e nawndo ko duwaro wallitede ko tuma noon gandin fermi fiita o feetu ɓenne ko jinna oui l'esprit se ferme ko ɓuttuma sa yaadi e gandin ha tawi information ji wonɗi arde ndin fof jiiɓodiri ɗi fermay o haɗɗama o naatiri ɗo o yaari ndi fermay kaw c'est pour ton bien ndi fermay si ndi fermal noon no moƴƴiri woɓɓe ko crise cardiaque woɓɓe ko kala façon mum dès que le cerveau se déconnecte du corps tu es en danger ndi fermay ndi régla ko ndi réglata ko ndi accita kadi si ndi fermali woɓɓe feetay automatiquement feeti
maya on tuma yata neɗɗo on tawa vraiment o perdi hoore makko ngamelo naati e makko nattirgol piiji ɗin heewi ka yiɗa wo mi anda on garay battane noon ɗum ɗo fof ko ɗum addanta banaare makko ko wiyete kon tooma ko nawnare gulɓininde mafde danger ko honno nde gollirta andi banaade mon hiɗa mari ɗaɗol ngol iwi ka ngaani rewi ɓaawga ari ka daande rewi takko ɗo ɗo ngo rewi ngol Allah haalata fimu ngo rewi ɗo ngo cippi ngol ari ka joppotooje ka joppe ngo yehi ka ɓernde ka heyre ka titikki ka ɓooƴe ngol ton honnon golle maggol si tawi hiɗa hisi hiɗay ko e welay ma hiɗay ko ɓuttinanay ma hiɗa e ngurdam walaniɗam ngol naɓa humpitande awa hiɗen hisi golle mon ɗe mo kala e mon yo gollu le maximum potentiel mo kala e mon yo jonnu berdole mum ɗe ko ɗum woni cellal ɓernde cellal jogotoje cellal ɓooƴe ko on tuma noon ɓernde nande pompata ƴiiƴan ber ko ɓanndu ndu fof hato jinimo ila kangande ha kali koyɗe a nani koyɗe sofi ɓuuɓi mauvaise circulation sanguine ƴiiƴan ɗam woni ala yawde no duwiɗa ko on tuma heyre nden kadi meɗen hisi ok heyre nden seɗata ko seɗete ko mara ko marete ko accita ko accitete ko yaltina ko duwa yaltinede immorde toxine tuuɗe piiji ko ñamata ko on tuma titik maɗi heɓata transit ko transport kun kala rondo naɓa no duwa naɓire e saka ka naɓete to yaltina fof ko duwa yaltinede ko a ñaama e kilo 2 e nder 24 heures yaha yaltina 300 grammes wonto ko lutti ko woni nebbele graisse je kiɗɗe ɗum fof no mari ɓooƴe ɗen inna o kisal ari sécurité no woodi ɗe loota ha moƴƴa ɗe marata ton kaaje yaltina fop on ɗum bani adama o wonata bani adama selluɗo fi hon ɗum ɗaɗolngol no naɓi message meɗen hiisi joni noon si tawi a hisa hiɗa huli hiɗa maapi hiɗa aani hiɗa huli seedede hiɗa huli baasal hiɗa huli nawnare hiɗa huli jinna hiɗa huli malaika hiɗa huli honɗum kadi hiɗa huli laamu hiɗa huli kawtal ma hiɗa huli yo tawi anndu hiɗa wujjude ɓeygu goɗɗo ma moodi kullon no heewi e ma ngandi ko wonɗum ɗaɗol ngol warata ɗaɗol ngol naɓa kadi message andi ngo rewi e majjum o ngol naɓa message on humpitande ɗen en hisa somo danger accite gollugol hiwon ɓanndu arrêté de travailler ɗuyte golle mon ɗen hiwon ɓanndu ɗum no way ɗo joni hiɗon e nder hoɗo hiɗon hisi yahoɓe ka gese yahoɓe ka remugo yahoɓe ka métier ji yahaɓe ka market yaha si wiyama noon rebelle ari on hisa qu'est-ce qui va se passer yahoɓe ka gesa yahay non siko yimɓe tatu duwano yawde ka gesa ko goto accitete ɗiɗo ɓe inna hiwe ga si boutique aji 10 udditayno e koɗo ɗum ko ɗiɗo e udditata goɗɗum wurinna déplacé naɓire nokko fi on ɗum ko boni no ga ɓuri noon hulɓinade tawa goɗɗum e ɗi kulolji ɗo ɗi woodaka wallahi billahi tallahi ɗi woodaka ko an woodini ɗi wano jinna en wano ko honto mi mayata ko honno mi mayirta ko tension liɓatalankaga ko kulolji fuuji tadi won majuma yo hino noon ko woni naɓude yimɓe ɓen clinique docteur winda lekki ha kan docteur on tigiri jibo si docteur jo windi lekki ha fuɗɗi kama wiide ɓe ganda ɗum ɗo sona ɓuuri on no maabi o faalay ha yim
on non docteur jo o faala ya iwɗo annda so jiima se docteur jo wi o lekki ɓale moƴƴa o wi'ima ɗum ɗo ko ɓen ɗon ñamda wayndiri on ɗon ronki sena ɗum ɗen ɗo maranama inde moƴƴere o ronki sa yiɗi kadi emo lekki ɓa on duñi ha o innima ganda ɗum ɗo sona batte juuɗe lekki ɓa wiɓe ganda ɗum ɗo sona jinnama ñande goɗɗo moƴƴima ha indi o jinna ɗo ñande no ton kadi ko a jinga heyi faamu an kadi ko gonɗa ɗon ɗo an tahati duwaɗa faamude ko honɗum e ñameteji ngol ha tonjine mum honɗum e ñameteji de vitamine fiɗoygol ma ngol ko honɗum e jikkuji comportemental jikkuji no duwaɗa jogorade ɓandu ma non recevoir la dopamine ko honɗum e jikkuji no duwaɗa jikkinorde no miijorta no ko honno sendidirta ces pensées désagréables ko honno artagal no ko honɗum e dolle duwaɗa rawtade tout ça c'est dans la terre ɗum ɗo wawete dandude yahugol ɗeɗɗe ka moccoɓe ñammine comprimé ji ko ha to jinani ta sikku ɗum accata battema tade conséquence ayiway ɗum yawgol windane piiji coofe ko lootoɗa e ko nandolla donc haray ko ɗo wonɗe ngattude hannde merci beaucoup merci Aissatou Ayba merci Diallo Saydou donc haray min anditine nawna selli wona waajotoɗo nawna selli aray woni sendoda e muɗum miijoji muɗum nawna selli ko yeeyeɗo lekki ɓuuri waɗayɗo thérapie c'est tout ce que je fais koko nan ɗon miɗa yewta ɗo goɗɗum ça faisait partie de ma vie voilà mi woni ñaamowo wuɗo mi woni jooma galaaɗi j'ai passé par plusieurs chemins plusieurs méthodes mais à la fin j'ai compris que c'est pas la spiritualité je me suis débarrassé yalti piiji pousse je me suis battu je viens aujourd'hui partager ma nouvelle vie avec vous c'est tout ara mbiɗa salmina kala wonɓe supportude oɗo page nokku kawɗon e hoore leydi ndi wontiranɓe en États-Unis wontiranɓe en Amérique wontiranɓe en Lagine wontiranɓe en Monrovia 17 Street Gallo Street voilà wontiranɓe ou encore Freetown wontiranɓe kadi Côte d'Ivoire Mali Niger Burkina nokku o kawɗon e hoore leydi ndi Maintenant, Nauna Selli Saudani. Merci Janab Diallo, merci Douga Elaba, merci So Wisdom. Merci à tout le monde. À la prochaine fois.